Hello, karibu Akilify Media. Leo nikikuletea jambo zuri katika maisha lenye kuleta ladha kwa kila hatua. Ni kuhusu furaha. Katika dunia yenye changamoto nyingi, watu huchoka, hupoteza matumaini, lakini kuna tiba moja ya ajabu isiyouzwa madukani. Inaitwa furaha. Furaha ni dawa, inaponyesha moyo, akili na mwili. Inapunguza msongo wa mawazo, inachochea upendo, inafanya maisha yawe na ladha. Chagua furaha kila siku kwa maisha yako. Furaha ni dawa, lakini haiji yenyewe, inajengwa hatua kwa hatua kila siku, na hivi ndivyo unavyoweza kuitengeneza. Jambo namba moja, shukuru kwa kile ulicho nacho kila siku. Hata jambo dogo linaweza kuwa chanzo kikubwa cha furaha. Jifunze kuwa na moyo wa shukurani, na hapo utakuwa umepata furaha. Kitu cha pili ambacho unaweza kufanya, tenga muda wa kutabasamu na kucheka. Cheka na marafiki zako, tazama kitu cha kuchekesha. Ni tiba ya moyo ambayo itakufanya upate furaha. Namba tatu, fanya mambo unayoyapenda. Kusoma vitabu, kucheza muziki, kutembea. Kila hatua ni furaha mpya, na hapo utakuwa umeanza kuingiza furaha kwenye maisha yako. Namba nne, jali afya yako. Mwili wenye afya huleta akili yenye furaha. Fanya mazoezi baada ya kuamka ili afya yako imarike. Zungukwa na watu na kutia moyo. Furaha ya kweli hupatikana katika upendo wa kweli. Kumbuka, furaha sio tu hisia, ni uamuzi. Chagua furaha kila siku. Akilify Media, tunakupa sababu ya kutabasamu. Uliko nami Dr. Kevin JN wa Akilify Media. Usisahau kusubscribe, comment na kulike na kushare. Asante.